Misterio le nei o le laulau le nei. O ia fiso o ta'i ai le tangata ma le atua. E le mawhaila na tātou o mai le laulau le nei mani o tātou le lei. O tātou tikiri ma whae longa. Mani o tātou I loa fo I wha le tangata. Ai au na tātou o mai ma le whanoa noa. Whalango I a te ia mo le whamawhan whananga. Ia ngafu le laulau tātou te mana tuaina ai tātou o li. Ana o onga, lona soifua, o ana tima inga mo re kalesi. O ai whamai na tātou tautununga. O ia o le ulua I matua, o e wot. Mai whape o na ola le li. E whapenafu e na ola I tātou. Mena tā ua I le laulau le nei. O vea e fo le nei sakara meta ma o ngā tutonu o lo tātou whatutuanga. Wau I nei e whatau sunu I ai le tua ma tangata. Sunu I ai le tua a mio tonu, ma losi, ma tangata ele elea, ma le vai vai. O tātou whamna tuina pele nei sakara meta I le nei le masina ma le masina. O tātou whanau nau I a visoso ani mai le tua I ai tātou. Mai paulo le lava pona whalata I nai le li o Iesu na I tango I le aretu. Tofi matu I nātu I o na so. Whape atu o lo tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia ne mea ma whamantunga I a te au I asu uma tō te ai ai. I whapefo I leipu ina o umona lato ai. Si tia o lato luma ma whape atu o leipu le nei o le whenga inga fōu le no toto. I o tō whaia ne mea ma whamantunga I a te au I asu uma tō te whenua. Wa asu uma tō te ai ai le nei areto ma whenu le nei. Tō te whaailoa atua I le manewo le li se I toe whiu mai. Wala tātou te talo mo le areto ma le waina. Mato bangaia le lao ai pa ia o lao o fio. E leise anga tonu o ia I mato. Au tō mai e lao o fio, lau pule ala I lo walo o Iesu Keriso. Le umau ai se apa noa o le tangata whale tonu. Mai e ia I mato, le whanoa noa sini, le ato toa ai lo mato whamawhan whanama. Mawai le malosi mātou te whai ai au ngā ruenga. Whamuia lau whanau, I whamuia fo I lau e kanesi. I lo suafa Iesu. Amen. This was a very sad event in the life of Jesus Christ. Paul said on the night that he was betrayed and killed, He took bread, broke it, and gave it to his disciples and said, "This is my body broken for you. Paul said on that night also he took the cup, gave it to his disciples and said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Drink it, do it in remembrance of me." We have a new covenant that allows us to
fellowship with God. So this is the abundance of God for the people of God. Would you come and receive it? Here. tailele ia o no mato whataunuina, mawaianga nei mawai ro usu. Mato talo I whamaina nei sakarameta, e whamanatu mai ai ai mato, le whamawhanwhananga sia mai ate roi. Ne o mato whanonoa luloto. Whamuia ngā ruenga o whaia, whamuia o whai ngā ruenga ngā ruenga. I lo swafa wa laila mato talo. Tato fai nei sa minga I pese o sa mira o pese. Oh
tino tātou li ia whapefo I le au whepese whiwhiria, tātou tala au, tātou IT, tātou whoi o whengai me tātou leo, tau ni alofa le tua ia whamaina pealo tau soifua, ia whalotini ina ele whanangalo le tua le lorolanga. Ia ka tātou whaiu le tau, whapa ia tātou whai, ia ma whaiu le tau. O e lava na tamau ainga I mea uma ai na whamati waina, ne I whatamau ainga ina I mātou lo matika. Ne o mātou tau o ina le la whonga mai sukuwa ia ma whanau. E le ngata le neipu, ia whapefo isi o wala o le tawhi mai eile manuia o lawa fio e ala mai I ai lato. Le mātou tutalo I whatutumu mea o lato whamau mau. Ono lawa fio ma lo fina ngalo I le menei. E whamaina fui I lato I nei. I se awala te tau na whengo fie. E whatanei na I le malo lawa fio. O mātou o I le si ui o le mātou tapo inga. Mātou na ngona fo I le pai mai o lawa fio e ale le sakaramenta pa ia. O le mātou tue mana. Ia pe o le fatu e pa ui le Ia tupu maola, tele ni fua, ta mawhai tarata uma malele langi awa. We ask you, God, that you take what we have done today, bless it, and allow it to further your wishes in the world, starting with us and our families. Wala mātou tupua, e tumo mai o mātou uma le lofa tumo tele o Yesu Kiriso o mātou ni whaola. Le lofa muti vale o le tua tama, le mafutanga le motusia malo ngana pa ia. E ai mātou lea malo whanau le lorangi awao. E maso mai o le whapapau